Le tua le ni tai au, whakni le bere sofo no tātou te maho i le langi, ona o awa no whapene i wa tātou maua, tātou te o mai ei, tātou te whanongonongo ai i le upo le tua, me le a sauni atua i tātou le ni tai au, whatalo whatu foi, so se tasi lava lo mawhaiona tātou mafuta le ni tai au, i nungo te pena te whailangi, ia matatono maota, malao, tātou ainga, ia vi ia le lofo le atua, tali tono lo whapea ona iai, a awa lofo le atua, tātou te mafuta e fo i le ni tai au, i lona anga le lei, na o taita inei tātou i le tatalo, o na tātou whanongonongo lea, a tasi mau lea whionga pa ia le atua i le ni tai au, tātou tatalo. A taitele no mātou atua, ono le ni tai au fōu, ma le mātou fie lava, mātou te o mai, mātou te whafo i le vi inga ia te oe, a wā o oe lava e tatau i ai, le whamanu, le whanene enga, le whawhetai, le osana, le aleluia, o le o uma, o oe whain, o mea uma e whain manawa, o mātou lima e sisi i atu i ate oe, awa e tatau mono mea i ate oe, ua na o oe lava le vi inga, nei māso uma e oe le whaavavau, le nei awanoa ua tuina atu i lau fio, o no lau upu fola fola, ta mā a o mātou whaanongolongo, le li ie mātou te nau, nei a mātou whaanongolongo a o e wheta lai mai a te i mātou, e ala i lau a fionga pa ia, ma le a o mai o lau upu, le li ie, e iei lau whaunga i so se tasi o lau whaanongolongo, ai le ngata fo i lea o i mātou o lau iai la lo i fo le nei whale, ma walunga lo vi inga i mea ma lava mātou te whaia, whaftaia wao lau a fionga, o le sulu le o mātou vai, ma le mālama lama i o mātou wala, i le nei soifuanga o lo mātou iai, ua pongi sā, no mātou atua e mātou te whaamoe moe pēr i a te oe, oe lava o lo o iai, la mātou whaatua tuanga a toa toa. Vi ia oe ta mā, ono le nei avanoa, mātou te fia lava, mātou te au auna i a te oe, ai le ngata i lea o le tino Keriso le nei tai au, e ala atu lo mātou te talo, ia Yesu Keriso, lo mātou ali'i ma lo mātou whaola, and all of God's saints say, Amen and Amen. Ia, vi ia le tua le ni tai au, le tai au fōu le nei o lo o whapeo na tātou maua, tātou te tue whaanongolongo ai le upo le tua. Another day where we can come, we can gather together, not only to fellowship, to edify one another, but most importantly, that we can hear as the word of the Lord is spoken, as we are taught by the word, as we can go into God's word and the Bible and be encouraged and be challenged by the word of the Lord this morning. O lo tātou whaitawina le Efeso e whā. Efeso le whā o le tai au le nei o le vaenga lona lua o se vaenga na amataina le vaiaso na tea nei i le vaenga mua. Whaipu le suma fituanga i le whaipu e lua se fulu ma le whā o lo tātou whao ngā ina le palakalafa a toa lea na whapeona tātou amataina le vaiaso na tea nei. So last week was the first part of a two-part series, and we were using the paragraph verse 17 to verse 24 in the book of Ephesians, chapter 4. And this paragraph spoke in regards to the old man and the new man. It spoke to the old person and the new person, the unsaved person and the saved person. O lo whapeona tala noa le palakalafa lea i le savalinga tuai, ma le savalinga fōu, le tangata tuai, ma le tangata fōu. O lo whapeona tātou vaavaaia i nei whai upu ia, a le tai aula le nei o le tātou vaavaaia i le vaenga lona lua. Whapeona amataina i le vaiaso na tea nei. O lo tātou wao ina fo'i i le mata upu e whā o le Efeso, o i e te vaaia i lea o ina o le ala whaasino, po le whaatinonga, o le mea e taua o le ekalesia, o ai le ekalesia, o le tino o Keriso, o le tino lea, o le tino e ola, o le tino lea, o lo o iai tangata talitonu i lea li, o le tino lea, o lo o iai tangata whaatuatua ya Yesu Keriso. So we have been teaching from the book of Ephesians in chapter 4. This is where we started to see the practice of the church. What is the church? The church is a living organism
The church is the body of Christ, made up of believers. Who are the believers? You and I. We are all members of the body of Christ. Manatua le amatanga o le mataupu le wha. Tātou te vai e a mata le whaatinonga o le ekalesia. Ia te ai, ia te oe lava ia a. E a mata I tangata taitoa tasi. E a mata I lo loa le lei o le savali e tusa ma le vala au. Wo vala au inai oe. E a mata I lo soifua loto maulalo. Lo soifuanga anga malu. Lo soifua onosai. Lo soifua whaapale pale. Lo soifua ina ia taofi le loto ngatasi. Le alofa I le tasi. Le tasi. Au fe a mata I le loto ngatasi. E a mata I le tangata. Amen? So when we look at the church and the beginning of chapter 4 in regards to the practice and what the church actually looks like, Paul encourages us that it starts with the individual. It starts with each and every one of the believers that are part of the body of Christ. And he goes and he starts in chapter 4 and he takes us through that. It starts with our lowliness, our humility. It starts with the gentleness. Where does gentleness start from? Within. It starts from us bearing with one another, long suffering, patience. It starts off with enduring of keeping unity. That's where the church begins. It begins with each and every one of us. Ona tata wo mai lea le mea lofa atangata taito tasi. Whape whiona maua mea lofa ia, le na tata wa uina, na maua ono le lofa tu noa. Le lofa tu noa o Yesu Keriso. Na maliu o ia, le wha mai whai se fulu, o le na whio ifo, o ia lava le na whio ae ilunga, o langi umalava, ina ia whaatu muina e ia, o mea umalava. O lotala noa mai le Efeso e wha, ia Yesu Keriso. Ona rona tau iola, na ia mawai mea lofa, ua tuuina mai, I tangata ta I toa tasi. Lea la e tofu lava I tātou, ma mea lofa, a le anganga pa ia. Wa ye fo I mea lofa, ua tuuina mai ile e kalesia. Mea lofa I le au apostolo, a le au profeta, wa o mai nei ona po nei, I le au fai evangalia, o e leo, ma o au. A le leila o le wha penga ina le kalesia, ona alea, ona ato o toa lea, o tangata o le e kalesia. So we started looking at Ephesians 4, verses 7 through to verses 16. And we started looking at the gifts that are given to the members of the body of Christ. And how did we receive these gifts? These gifts were received because of the work of Jesus Christ, the completed work of the cross. And he freely gave each of us as individual faith and believers in the body of Jesus Christ a gift. That gift that is given to you, Hawaii, so that you may continue to edify the body and the body of Christ grows. So praise the Lord. They're not only the believers here, but believers all around the world. We, each and every one of us, are using our gift so that we can continue to build the body of Christ. Lela o tatu tau no mai I le fai po sfumal fitu anga I fai po lua se fulumal fa. O le vainga la lea, o lo tatu va ai le ese senga o le tangata tuai, ma le tangata fou. Le ese senga o le savalinga tuai, ma le savalinga fou lea wa iai tātou o e o talitonu ia Yesu Keriso. Ma ua vea matino o Keriso, le tangata whaolaina, le tangata whaatuatua, le tangata whaamangaloina, le tangata ua talitonu, le tangata le wha mai le lua koranito ta koe lima whai pasuma fitu, o le tangata fauia o lea wa ia Keriso a. O lea wa ia Keriso o le tangata fauia. We're now teaching that the believer who is new in Christ, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Paul says that whoever is in Christ is a new creation. Manatua, a whai ua e whaolaina o oe o le tangata fau. E le oto e soifua le tangata tuai. O le tangata fau lea ua soifua. So you are new in Jesus Christ. O le whaipa suma fitu ngai suma whao, I o lo tato ba aie, le ese e senga o le olanga tuai, ma le olanga fau. From verses 17 to verses 24,
Paul takes us through another journey in these paragraphs to see the contrast between the old way and the new way. The contrast between the old walk and the new walk. The contrast between the old self, the old person, and the new creation in Jesus Christ. Amen? Olova aia fo'i e au mai e Ioane le mua le Ioane mtapu e lima fai upu e Faaofuina e Ioane I le fai upu lea o le tangata fou, o le tangata manu malo. Fa mai mtapu e lima fai upu e o le mua le Ioane a wā o I lato uma o e whanau mai I le atua e manu malo I lato I le lalolani. O le nei fo'i le manu malo e manu malo ai I le lalolangi o lo tātou tua lava. Le lana tātou I longa Efeso na te anei o le tangata fou le tangata wai a Keriso wa mawai me tuai whauta wa Faaofuina me uma. E wha mai le mua le ane tāpua e lima whai pue wha o le tangata fou o le tangata manu malo. Praise God. Last week we heard that it was a new creation. We have been created. A new me has been created. My old self died and was buried with Christ. And when Christ rose again, the new Freddie rose as well. Praise God. Amen. But in the book of 1 John chapter 5 verse 4, John describes it as a victorious person, a person who overcomes. In 1 John chapter 5 verse 4 it says, for whatever is born of God overcomes the world. Praise the Lord. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Verse 5 says, who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? You and I, we believe that Jesus is the Son of God. Amen? Amen. So I le tai ana leni, o lo tatu tala noa I le tangata fou, le fo I lawa tatu I noa, o lo tatu tala noa I le tangata manu ma lo. As a Christian, we are to be different from the world. As a Christian, as a believer, we are not to look like the world, we are to be different from the world. O le tangata whatua tua le tangata talitonu, e le tatau ona fōlinga e pei o le nalonangi. A ia I loa le leile e senga. Le ana tatau vava e vai aso le na te anele. Pai pasuma fitu o lo I le whaupunga na whai maia Paulo I le kalesia. Fa mai aua taute sava vali whaapei o isi nuu whaapau uma. A e maita wina le leile a ngango le apostolo. Fa mai aua taute sava vali. Whaapei o isi nuu whaapau uma. Lona winga, aua taute natu. Whaapei o isi nuu whaapau uma. Aua taute tautala. Whaapei o isi nuu whaapau uma. Aua taute mio. Aua taute mawhau. Aua taute loto. E pei ole lalulanu. Aua. Praise the Lord. When we look at the Apostle Paul and what he spoke to the church last week, he was saying there that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Gentiles here meaning the world. The world that is full of darkness. He's saying, do not walk. What did we describe the walk to mean last week? The walk is your mind. The walk is your heart. The walk is your life. That we should not think like the world. That we should not look like the world. That we should be different from the world. Praise the Lord. Ai na tātou mata la I le vai aso le na te anei, I fōlinga la o le tangata le talitonu. Fōlinga o le tangata tuai. Lo tātou tungata tuai, le fōlinga le sa tātou iai, a o tātou iai I le lalolangi. Fa mai le whai pua suma fitu, na iai fa mai o e savavali I le valea o latou loto. Na tātou mata ai o le tangata le, o le tangata whaasausili. Tangata le manatu lava ia, Yateia, manatu lava ia, mo ia lava. Last week we read in verse 17 the four parts of what the world looks like, or what an unbeliever looks like. And the first part was the Gentile walk in the futility of their mind. And this was a person that was self-centered. Tangata lona lua mo whai pasuma valu whamai o loo whaapou liulingia o lato mafofau.
Tangata lea na tātou wa o ina o le tangata wa wha maa aina. Nei whamai whai pasuma valu, whamai le ngata ina wha apau liuringia le mawhauwhau. Ai whamai e liliu e se ina i lātou i le ola oi le atua. A tātou vava ai, e le ngata ina wha apau liuringia le mawhauwhau. Ai whamai e liliu e se ina i lātou mai le atua. Ai whamai whai unga whai punga suma valu, ona o le a, o le maa o lātou loto. O le tangata lona lua, e le ngata ina whasau sili, ai whamai o fōlinga o le tangata o lo savali le savali tuai, whamai ea e wha maa aina lona loto. Not only is a person self-centered, they think only of themselves, and we see that in the world today. But in verse 18, it says that they become ignorant. It says that their understanding is darkened in verse 18. It says they are alienated from a life of God. And then eventually they become, because of the blindness of their heart. That the ignorance of the truth. Tolu. Whamai le ngata I lea, whamai walato le langona se mea. Whai pule suma le iwa a. O le loloto leo le anga sala e o iai le tangata le tali tonu. E iu ina le ai lava se mea e maasi asi iai le anga sala. E le ai lava ma se mea e maasi asi iai le tangata lea pea o I le tūlanga o le loloto o le anga sala. The third part that we looked at is that they are past feeling. Verse 19 it says, who being past feeling, they become they lose all sense of the sin and the depravity of sin. And they become shameless. They don't care less about the sin that they do and carry out. The fourth part that we looked at, Vaega lona wha, whamai ua whaipusuma le iwa, ua tui nā atu I lātou e I lātou, I le mata itu, ma mea leanga umalava. E le ngata ina ia, manatu lava tangata le ia te ia pe whaasau sili, e le ngata ina wha maa ina lona loto, a wā waliriu ese mai le atua, whamai e le aise maasiasi a wā lātou te le langona se mea, ai whamai e tui nā atu I lātou e I lātou, I le mata itu, ma mea leanga umalava, le aliwinga, wo le tūlanga wa mio wha le tau pulea, wo le oi toi ese mawhau tonu, a ua whaatino lava e leanga sala, ma le amio leanga. The fourth part that we get to is a total richness of an individual because they get to a stage where they just become mindless. The end of verse 19 it says they have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Whamai whai unga whai puna suma le iwa, whamai ua tui nā tui lātou, iai lātou I le mata I tu e whai mea leanga umalava, male tui na nau iai. So ole tangata tuai, a tātou vāwha ia I vaenga I e whāua tātou talatala noa, maha o ina mai le upua le atua. E tā ua ia o lo tūlanga I tutono le ekalesia. A wai loa I le ese esenga lea, le ese esenga o le tangata tuai, ma le tangata fōu. Nā lea wha mele tātou tusi whai tau le tai au le nei, wha mai whai poi lusu malua, ina ia o tō tō ese le tangata tuai. Because today we're looking at the rest of this paragraph, and in verse 22 it highlights there that you put off concerning your former conduct. You put it off. O le whesini la ia te ita tau le tai au lene, e whape whea la ona tupu le suinga lea. How does this happen? Is a question that we can come up with this morning. Se sua tatou tusi le ngā wenga alonam ta apue lua. When we look at Acts chapter 2, in the book of Acts chapter 2, we see the birth of the church. And in Acts chapter 2, there is a famous sermon by one of the first leaders of the church, the Apostle Peter. And we're going to look at verses 37 and 38, because the question here is, how do we change? O le whesili, e whape whea ona suwia leo langa le tangata, whape whea ona o mai le suwinga lea, na lea la o tala noa I tātou o le ekalesia, o le tala noa I tātou I le matau pue wha, e whaatatau I le whaatinonga, le ala whaasino. We're looking at chapter 4 as a practice. What is the practice of an individual as part of the body of Christ? Se tātou tilo I le matau pule angan wenga alon matau pue lua, wha mai whai patauru suma fitu,
ina wa uma na launga te pe teru le ulua I launga, ina wa lilingi fole mano le nganga pa ia, Faaofuina le ekalesia, ona tūlai leo pe teru, ma launga e tusa ma le whaolatanga. O I le whaipatolu suma fitu, tātou te wa ai le tali atu o tangata o e na whaalongo I le mata upua pe teru. Wha mai le whaipatolu tolu suma fitu, ua whaalongo mai I lātou, ona tuia lea o lātou loto, ua lātou whai mai a pe teru, ma le au apostolo uma, se mai, le au soe, se a se mea mātou te whaia. A tātou wawa ai I le tūlanga lea, wa tuia loto o tangata whaalongo I le upu, I le whaolatanga a Yesu Keriso. Ona whesini lea o tangata, whapea, se mai, le au soe, se a se mea mātou te whaia. A fia le loto o tangata le upo le tala le lei, e whisiri ngia le tangata lea, pe whape whea po le a se mea e whaia. O le tali, whamai whai patul suma valu, ona whai atu lea pe teru ia te ilato, mumua I nā sala mō hia. Amen? E le isuia le malo si anga o le tala le lei, e le isuia foi le tali o le tangata I le tala le lei, o le a le tali, I nā sala mō hia. Praise the Lord. A whai o lo tato pesili le tai aunene, e whape wheo na suia, mai le tangata tuai, a ngai le tangata fou, leo le atato matamatai, o le tali, e iai lau filfilinga, o le ale filfilinga, ia e salamo, ia e liliu ese mai le anga sala, ia e liliu watu I le atua, ia e tu ua le tangata tuai, a ia, oti oe ia te oe, a e tue Faaofuina mai o le tangata fou, ia Keriso. We were just reading the book of Acts, and in the book of Acts is the sermon by Peter and Acts is the birth of the church. But after the birth of the church, Peter stands and he preaches this great sermon of the salvation found in the gospel of Jesus Christ. In verse 37, those who heard the sermon cried out to Peter and said, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? The question this morning is, how do we turn from the old self? How do we turn from the selfishness and the ignorance of truth and my shameless way of sin and my total wretchedness in the depravity of sin? And the question still remains the same today as these people had asked Peter, what shall we do? What does that mean? That you have a choice. There is a decision to be made. You have to make a decision. These people were asking, what do we do? What was the answer? Peter answered in verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. The answer is still the same. You have a decision, you have a choice, and the response of the gospel is that you must repent, that you must turn away from your life of sin and turn to God, turn to Jesus Christ, who says there in verse 38 that Jesus Christ, who has the remissions of sin. Lono winga o le tai ale nei, e le suia lava le filifilinga o le tangata, e iai lau filifilinga, I liu ese me le tangata tuai, a ngai le tangata fou, a le lau tatu iloa, e leo se ngā luenga, e leo ni ngā luenga na whaolai nai I tātou. So me ale Efeso e lua, a o le alofa tunoa. O le mea fua e fua na whaolai nai I tātou. Ai I le whai upu lea, e iai la tātou whiwhiringa. There is a decision to be made. E whāni vaenga o le a tātou va ai le tai au le nei. Tātou te va ai le ese senga o le tangata tuai, ma le tangata fō. Si tātou anga I le tātou tusi whai tau. Ma nei pia tātou tui whai tau mai uma nei whai upuia, mai whai pasuma fitu, e o le lua suma wha. Faaofuina le tātou mata upu le ni tai au. Tātou whai tau mai le whai pasuma fitu, whangata mai whai lua suma wha, ia. Lele, o te whai atu atu tō, o tātino atu lele lea iumo lele. Aua tu te sarawara ka whai ui whai whapau uma. O e sarawari e pelea o nātu motu.
O lo whako liringi o nātou mawhawha. O liu e se ina i nātou i o na o le atua. O no le maria o e a te nātou. O no le maha o nātou loto. O lātou le lamona se mea. O tui nātou i lātou i le mata itu. E whai mea na maumalawa. Mane tūna nāu iai. A o tō o lea o ina o tō whapena i le tāupu o Keriso. Ina ua o tō whanongongo i a te ia. A ua o ina i lana tāupu. E tusa mane upu moni o loo i a Yesu. Ina ia o tō ese le tangata tuai o loo o leana. E tusa mane a mionga whaana mua. E tusa matuina nau e whaasea ai. A ia toi fuata ina manao o tō loto. Ma ia o ofu o tō i le tangata fōru. Ua whaia e fō ina i le atua. I le ami o tonu, ma le ami o le lei whaamāno. I'm going to read from verses 20 to 24 in English. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Pea na tātou wa'awa ai I vaenga whā o le tangata tuai I le vaiaso na tea. O le tai aole nei, o le tātou wa'awa ai I vaenga whā o le tangata fōu. I vaenga whā o le savalinga o le tangata fōu. O le vaenga whā pe whāni vaenga e whaatangia mai ai a te I tātou le tangata fōu. O le vaenga mua mua o le ua manatu ya Keriso, po o manatu o Keriso. Pea na tātou mata I le vaiaso le na tea nei, o le tangata na savali I le valea o lona loto. Ai o le tai ale nei, o le tangata fōu, o le tangata lea, wa iai manatu o Keriso. Lea o tātou maua e whaipoe lua se fulu, wha mai whai tauina, a o tau, ua lea o a o ina o tau whaapena I le mata upu a Keriso. Ua liua mai le manatu whaasau sili, I le manatu o Keriso, le tangata fōu. Ua liua mai le valea o latou loto, a ngai ia Yesu Keriso wa avea ma o ngā totonu o lona loto. Le tangata lea ua suia le olanga, le tangata lea ua savali I le savalinga fōu. Le tangata lea ua tuulona whaatuatua ia Yesu Keriso, ua le oto e savali o ia I le pouliuli po le valea o lona loto. Mana tua foi lea o ina upu nai vaiaso na tea nei, po le ngao o lona mafau a ua avea Keriso, ma mea malava e ao au ina lona soifua talitonu. So last week we looked at verse 17, that the futility of their mind is the one who walked in darkness, the one who walked as an unbeliever. But when the light of Christ came, when the salvation in Jesus Christ came, verse 20 tells us, but you have not so learned Christ. 21, if indeed you have heard him and have been taught by him. That when an unbeliever becomes a believer, when they receive salvation, they are changed. Amen? From being self-centered to Christ-centered. Fa mai Filipe lua fai poe lima, ia yate o tou lea lava manatu, sa ia Keriso Yesu. Philippians chapter 2 verse 5 says, let this mind be in you, which was also in Christ. O le nauno ta inga o Paulo, o le tangata talitonu, le tangata whaatuatua, le tangata ne o suia no naulanga, ia te ia manatu o Keriso. Amen? Lefa mai ele Ioanes fulu ma le tolu, alona fai upo se fulu ma le lima, se iol fai upo se fulu ma le fitu, fa mai upo a Yesu. A wawa o avatu le faa o ao yate o tou, e pei ona o faya yate o tou, ia faa pea lava e o tou ona fai. Wa au mai e Yesu le faa o ao. Wa au mai e Yesu le ala fua. Wa avea o ia ma atuli manu. Amen.
Whamai Yesu Keriso, whaipasuma leono, e moni, au te whai atu o tō, e le sili le au auna ilona alii, e le sili foi le ua awina, i le hana le whiau. Le alo na winga, o oe ma le tangata whaatua ya Yesu Keriso, e muli tai, ya te ia, e ya te tatou, manatu o Keriso. Praise the Lord, suma fitu. A whai o tō I loa ia mea, amu ia o tō, pe a o tō whaia. Mana tua, o lo tala noi tātou le Efeso e wha, o le Efeso e wha, o le whātinonga, o le ekalesia. Le ala o tātou ilo, le se senga le tangata tuai, o le tangata, o le valea o na loto, o le ngā ngao na mawhauwhau, e whaia ia e ia le mea manao iai oia. Ai o le tangata fau, o le tangata was fau le savali, fau le manatu, ea, e whaa o ao, ia Yesu Keriso. Praise the Lord. Le whamai a Yesu, ma teo, ta upesu matasi, whai upe lua sipul maleiva, whapea ai o ia o tō wamo ina la wamo, ma ia o tō whaa o ao ia te au. O upu lako la tatu whaola a. Lea le siona winga, o mea umalawa ua whata atia mai a Yesu ina ia savani e le tangata whatuatua, e ao ina tato sava vali ai. Pei o upo Yesu, I o tō wamo ina la wamo, ma I o tō whaa o ao ia te au. Praise the Lord. So you turn from a life of self-centeredness into a life where Christ is now the center of your life. That when verse 22 says that we put off concerning the former conduct, that we put off the futile mind, the futility of our mind, and that Christ becomes the center of all that we do. Christ is our example, as it reads in John 13, verse 15 to verse 17. He says these words to his disciples, and this is one of his farewell speeches before he leaves the disciples. He says, "For I have given you an example." Christ himself was our example. The example here was to love one another. He was washing his disciples' feet. That was an example of humility. He says here that you should do as I have done to you. As a believer, when you put on the new person in Jesus Christ, when you believed in Jesus Christ, Jesus must be the center of all that you do. He says in verse 16, "Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him." 17, he challenges them and he says, "If you know these things, blessed are you if you what? If you do them." Amen? That Christ is now the center of all that the believer does. Amen. 1 John chapter 2 verse 27. Whamaile mua moale Ioane alonam tā upu e lua. Whaipo e lua suma fitu o lo iai le whaitau whapea. O le Faaofuina fo'i ua outou maua mai a te ia, e tū mau lea ia te outou. E lea o ngā fo'i o nā o awina atu e se tasi ia te outou. Ai whaapei o nā aoa o atu ia te outou e lea lava whaauuina I mea malava e moni fo'i lea ai leai sona pelu. Amen? Whaapei o nā aoa o atu fo'i ia te outou. Ia outou tū mau lava ia te ia. O le tangata ua o ngā totonu Yesu Keriso I lona loto. O le tangata wa iai manatu a Keriso. O le tangata lea ea e tū mau ia awa onga a Keriso. Le nau mai ele apostola Ioane ma whaapea mai. Whaapei o na aoa o atu fo'i ia te outou. Ia outou tū mau lava ia te ia. That when Christ is the center of our hearts, that when he is the center of our lives, the Apostle John writes in 1 John chapter 2 verse 27, "But as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him." Amen? Liu mai leo langa whaasausili. Liu mai leo langa o le loto na valea. A ngai whea.
a ngai le manatu o Keriso. E whamei le tatou, hei pue lua spulu le tai au le nei, a o tō, ua lea o ina o tō whaapena i le mata upu Keriso. Lea wo ngā tutonu Yesu Keriso i tatou loto. Amen? Mea mua. Mea luna lua. Maua le whai pue lua sumatasi. Ina wa uto whaalongo ia te ia, ma ua o ina i lana mata upu, e tusa ma le upu moni o loo ia Yesu Keriso. Le ngata ina wa avea manatu o Keriso, ma wa onga Keriso, ma mea na tuina mai e Keriso ina ia, au na ia le tangata talitonu, ai lona lua, tātou te iloa le lei le mea moni. Le mea moni, lea na whaapea o na whaapauri ulingia, na wha mai whai kusuma valu, o le whaapauri ulingia o lātou mawhau, whamai na liliu e se ina i lātou, whamai na iu ina maa o lātou loto. Aia, au le tangata talitonu, o le tangata ua Faaofuina i le fōu o Keriso, o le tangata lea, ua liliu e se mai le maa o le loto, i le iloa le lei o le mea moni. Le tangata lea ua liliu ese mai le whaapauri ulingia, ma le whaatau asoina o na mata, i le iloa o le malamalama o Yesu Keriso, malana upumoni. Malai le se senga le a. Le se senga o le tangata tuai, ma le tangata fōu. Le se senga o le olanga tuai, ma le ola fōu, ia Yesu Keriso. E le ngata ina o ia te oe, manatu o Keriso, ai lua, e te iloa le leia le mea moni. Le wha mei whai puna e lua sumatasi, ina ua o tau whaalongo ia te ia, ma ua haoa o ina i lana mata upu, e tusa male upu moni. Wha mei le lua al koronita o luna mata upu e sifuru malatasi, whai upu se furu, wha mei ia Paulo, wha mei o loa ia te au le upu moni a Keriso. Le naunota inga le apostolo a, le wha maa losi le apostolo a wafa mai o ia, o loa ia te au upu moni a Keriso. Tau fo ia le wha pēnā i tātou a. A whai woti i tātou, i a Keriso Yesu, toi whaatuina mai i tātou, i a Keriso Yesu, o le tangata fo, lona winga, o loo i tātou manato Keriso, lua, o loo tātou i loa le lei, le mea moni. Tau la peo Paulo a, o loo ia te au, le upu moni a Keriso. The second part that we know is that not only is that Christ becomes the center of a believer's life, two, the believer also now moves from being ignorant of the truth to knowing the truth. Because in verse 18 it reads, having their understanding darkened, alienated from the life of God. It says that they were blinded, their hearts were blinded. But when you put on the new person in Jesus Christ, verse 21 now says that the truth is in Jesus. You now know the truth. You've moved from a life of ignorance to a life of knowing the truth. When Paul says in 2 Corinthians 11:10, the truth of Christ, that's the bar. That's the standard in which every believer must aspire to, that we know the truth of Christ. Momori ane alona tāpue lima, whaipelo sifulu, whamaile apostolo, ua tātou ilo foi, wa maliu maile alo o le atua, wa ia foa ina mai foi le mawhau ia te i tātou, ina ia tātou ilo ai o lo o moni, o iai foi tātou i lo o moni, o ilo na halo o Yesu Keriso. O lo whai mei i ane, o Yesu lava, o ia o le mea moni. Whai mei upo Yesu, o au nei o le ala, upu moni, maleola. Christ says so himself, I am the way, the truth, and the life. A whai o lo tātou sa ili le mea moni, o le mea moni, whai mei o ane, ua tātou i loa foi wa maliu mai le alo le atua. Le alo na winga, o le tangata whātua atua, nata talitonu, o Yesu na maliu mai o ia i le lalolangi. Wa ia fua ina mai foi le mawhau, ia te i tātou, ina ia tātou i loa ai o loo moni. O fua ina mai e Yesu lana whaolatanga,
ina ia I loe oe mau le tangata whaatua le mea moni. E le tō sina I tātou I mea tau whaasese a le nalolangi. Manatua, oti le tangata tuai. Aua toia, Faaofuina le tangata fou. Toiola mai le tangata fou. E le o toiola le tangata tuai. Ua ola mai le tangata fou. Le tangata fou, o lo ia te ia manatu o Keriso. Lua, o la ia te ia foi, le iloa le lei ole mea moni. Whamaile Ioane nai suma wha. Ioane suma wha alona whai upe suma fitu. Tala noma ia Iesu e whaatatau I le anganga pa ia. Whamai o le anganga lea, e tupu mai ia le upumoni. E le mawhai e le lalolangi o na talia o ia. A wā ua le aia o ia. Ua le iloa foi o ia. A o outou. Ua outou iloa o ia. A wā e tū mau pēr ia iate outou. E iai foi o ia I te tonu iate outou. Where mea moni. Where nganga o le mea moni. O lea lo I te tonu, o le soifuanga, o le tangata talitonu. E se senga a. Wa tea le whaamaaina o le loto. Wa tea le pouliulingia sa iai le loto tangata. Wa tea le whaatawasoina o le mata o le tangata sa valea lo na loto I le pungisa o le lalolangi. Wa Faaofuina o lea wa iai a te ia manato Keriso lua wana I loa le lei le mea moni. Aisea o tumu o ia ia Iesu Keriso. Aisea o whaatumuina o ia ele anganga o le mea moni. O lo ia te ia, o lo moni, o ai o lo moni, o le alo, o le atua, soifua. That we have moved from a lifestyle of ignorance to the truth. That we have moved from being blinded in our hearts. That our understanding was darkened. But now, verse 21, it says that the truth of Jesus Christ now abides in us. That we have that growing knowledge of Jesus Christ. We know the truth. 1 John chapter 5 verse 20, it talks about that the Son of God is the truth. It reads, and now we know that the Son of God has come and has given us an understanding. Where does our understanding come from, believers? It comes from the Son of God. Amen? We have the knowledge of the truth, that we may know Him who is true. Jesus Christ Himself said, I am the way, the truth, and the life. It says we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Believers, as a new creation, you now know the truth. Yeah. Praise the Lord. You're no longer ignorant of the truth. You're no longer darkened in your understanding. You're no longer blinded in your heart. As a believer, you have moved from the old man to knowing the truth. You know the truth. Not only Christ is the center of your life as a believer, but you now hold the truth. Praise the Lord. Last two things. Le Efeso nai wha, whaipa suma le iwa, luas suma le lua, sorry. Whamai ina ia o tauto ese le tangata tuai, o lo ua leanga, e tusa ma le amionga whaana mua, e tusa ma tuina nau e wha sese ai. E le ngata e te, o lo ia te oe manatu o Keriso, e le ngata ina ia o lea ua e loa le mea moni. Ale vaenga lona tolu, wale liu ese mai le o langa sale, aise maasiasi le anga sala. Ai wasuia I le iloa ngofie o le anga sala. Le vaenga lona tolu, o le tangata fōu ia Keriso, o le tangata lea o ngā tutonu Keriso I lona soifuanga, o lo ia te ia manato Keriso, lua, o lo ia te ia le mea moni, na te iloa le lei le mea moni. Ai lona tolu, na te iloa fo'i le anga sala. Na te ilongo fia le anga sala. The third part is that not only that Christ is the center of a believer's life. Two, the difference between a non-believer and a believer is that the believer knows the truth. The truth is in the Son of the living God. But thirdly, the believer also is sensitive to sin. Because it says there in verse 22 that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts.
that we have moved from the shameless acts of sin to being sensitive to sin. O le tangata talitonu, o le tangata lea wana I loa ngō fie le ana sala. E le o le ola pēr I le olanga ana sala. Na le tangata tuai na na oti, ai le tangata fōu, na te I loa ngō fie le ana sala. Le tangata lea, o le tangata Faaofuina na te I loa le leile ana sala, mana whaai loa mea uma I le atua. Le apostolo Paulo, o le tangata lea na mala malama le lei, mai loa le lei, mai loa ngō fie le ana sala. Roma fitu, kaipo e losuma lua se o le losuma lima, o lo iai upo le apostolo whapea. A wā o te fia I le tūla fono a le atua I le tangata I te tonu. A ua o I loa le tūla fono ese I o tino. O lo tau le taua I le tūla fono a le o mawhauwhau. Ua whai fo I au ma tangata o taua I le tūla fono a le anasala o loo I o tino. A we o au o le tangata malaia. O ai se la veai a te au ai le tino o le neioti. O te whaafetai lava I le atua, a wā o Yesu Keriso lo tātou ali. Le nei fōi o au nei lava o te au nei le tūla fono le atua I lo mawhauwhau, a o le tūla fono le anasala I lo tino. O le upo le a Paulo e whaamanatu I a te oe le tangata whaatuatua, o lo tātou iai pēr I le tino. O lo tātou iai nei I le olanga ma le soifuanga I le tino. Tātou te le io atu I le ola I whaavavau. A o tātou whenga iai I le tino, o la tātou whenga I fōi ma le anasala. Le whai mai ei Paulo, a we o au o le tangata mālaia, o ai se la beai a te au, ai le tino o le neioti. Na sila fia le lei e Paulo, le anasala. Na I loa le lei lava e Paulo, o lo whawhenga I o ia, ma le tino. Mafuanga le nao lo whai mai ele mua le yoane. Nta upu mua whai upo e iwa, whaapea ai le apostolo. A whai tātou te whaapea, whai pue valu. Ele ai sa tātou angasala. Wa se ai I tātou, ia I tātou. Ele o I te tonu ia te I tātou le upumoni. Ai a whai tātou te whaali a tātou angasala. E wha maoni o ia, ma le ami o tonu. E wha maangalo ai a tātou angasala. Ma whaamama mai ia I tātou ia nio le tonu umalava. Uso matua Faaofuina, o le tangata whaatuatua, o le tangata na te iloa ngō fie le angasala. A angasala whai le tangata whaatuatua, ea, e whaelo atu ana angasala I luma o le atua. Amen? Tangata whaatuatua le nā. Tangata whaatuatua le tala noa I le apostolo Ioane le tusi lea. Nai e angasala malava I tātou. Ai o tangata whaatuatua na te longo fie le angasala o na loto maulalo lea. Wha maulalo I luma o le atua, matangi atu I le atua. Le whai mai whai pua iwa, ai a whai tātou te whaali a tātou angasala, e wha maoni o ia ma le ami o tonu, e wha maangaro ai a tātou angasala, o wha mai ai tātou. Lena I lole le Paulo le apostolo Paulo, o we o au o le tangata mālaia. Nei lole leia e Paulo, e ui le tangata lea, le apostolo le tangata na tusia, tele o tusi o whenga inga fōu, e nei longo fia e Paulo le angasala. Aisea, o lo iai o iai le tino. Whamarosi le namo o e maa usu to whawhenga. Then this third part, it's that we move from a lifestyle of shameless sin, the depravity of sin, that one who is not a believer, that they would care less if anybody knew about their sin. They'll just live their life out of a life of sin. But when you are a new creation, it says that you become sensitive to sin. Because it says there in verse 22 that you put off. It's a choice. Remember, we spoke at the beginning that everything that you do as a believer, you decide, you choose. And it says there, Paul says to us, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. You move from a shameless lifestyle of sin to being sensitive to sin. And I was just speaking in Samoan in regards to Romans 7,
And Paul is the example. He says there in Romans 7, verses 22 to 25, he says, I delight in the law of God according to the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. 24, he then says, O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? Paul was a believer, but he knew that in his humanness, his members were susceptible to sin because he's still in this life. And he says there in his frustration, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? And he answers it in verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. That we as believers must be encouraged to confess our sin before the Lord. As a believer, we continually, as John says in the book of 1 John chapter 1, verse 9, that we continue to confess our sin. It says in verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Why? Because we're still in the flesh. We have yet to attain our glorious bodies in eternity. But it says in verse 10 that you and I as believers, if we confess our sins, that He is faithful, praise the Lord, and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Praise the Lord. Amen. Believers, we must be sensitive to sin. Amen. That we must not only be Christ-centered as believers, that we know the truth as believers, but then we also are sensitive to sin. We know what sin is. That we turn away from it, that we keep away from it. But if we do find ourselves in sin, that we confess before the Lord. The final point. Maul Faaofuina e lusu matolu ma lusu malfa. A ia toi fuata ina manao o tau loto. Ma ia o ofu o tau I le tangata fau. Ma ua whaia o tau, ua whaia e fōlina I le atua. Le ami o tonu ma le ami o le le e whaamao. The final part is found in verse 23 and 24. And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. Amen. Vaega fa ele ngata lo ia te tatou manatu o Keriso. Ele ngata o tatou I lo le leile mea moni. E I una tatou I longo fi ale anga sala tatou te faali atu o tatou anga sala I luma o le alii. A numera fa o le loto ua Faaofuina. Le loto ua Faaofuina. Fa maile fai tau nai fai palua sumatolu. A ia toe fuata ina manao o tau loto. Mana tuole vai asona te anei, fa mai fai pasuma le iwa, fa mai watu inatu I latou I le mata itu e fai mea leanga lava a ina ua fau le tangata, fa mai ua o mai le soifuanga o le ilo mea leanga lava, ma le a mio fa ale tau pulea, ma ngai I le loto ua toe Faaofuina, le loto ua toe fua taina. Mai le loto atu e fai mea leanga umalava, I le toe fua taina o le loto. In the fourth part this morning, when we turn from the old walk, when we turn from the old self, when we are made into a new creation, we move from being a total wretch, a total depraved mind and living in sin, to a renewed mind and living for the Lord. From a life of total depravity of sin to a new life in Christ, where we live daily. Amen? O leo soifuanga o le tangata e Faaofuina lona loto ma lona mafaufau. Elena o no se te me tasi. A o le mea e fai I aso tai tasi. Le Faaofuina o le loto. Fa mai le fai pua lusu matolu. A ia toe fuata ina manao o tau loto. Filipina e fai pua e valu. Fa mai le ausoi. O le toe upu le nei. O mea uma ua moni. O mea uma ua tau le leia.
O mea uma wa tonu. O mea uma wa mama. O mea uma wa mata ngō fie. Ma mea ua longo le leia. A whai o se isi a mio le lei. Po se tasi mea e vi ia. Ia o tau ma natu I ia lava mea. Ai vai le lisi le na. O le tangata e whaafuina lona loto ma lona mawhauwhau. E mawhauwhau I mea ia. O le mea moni. Mea tau le leia. Mea watonu. Mea wa mama. Mea matango fie. Mea longo le leia. A mio le lei. O mea e vi ia. O mea na a mawhauwhau I aile tangata wa whaolaina. E iu ina whaafuina le loto o le tangata. Whamaine romana e suma lua whaipue lua. Aua fo ito te a mio whaatasi ma le nei lalolani. Ai peitai. Ia li liuina I le toe fuata ina o tau loto. Ina ia o tau sue pe se ale fina ngalo le atua. O mea wa le lei, ma le maalie, ma le ato atoa. Ina ua whaafuina le tangata fau. O le tangata fau, o le tangata wa liliu e seina, pe wa liliu e seina lona loto mai mea ale lalolani nei, a ua toia liliu wina I le toe fuata ina o lona loto. Lea whamei ele lisi le Filipi a lona tāpue wha. When we read this fourth part sees a move from being a total wretch to a renewed mind. We see a move from being lewd with all uncleanness and greediness to the renewed in the spirit of your mind. And then we read in Philippians chapter 4 verse 8. And it gives us a list to meditate on. It says, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there are any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Meditation is something of your mind. But we meditate on the things of the Lord, not meditating on our own strength and our own will, or our own energy, or our own, mystical age teachings these days. No, we meditate on His Word. It says there in Romans 12, verse 2, it says, do not be conformed to this world. Don't follow the pattern of this world, but be transformed. Be transformed by how? By the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. A believer meditates on the things of the Lord. Whamaile whaiupu muli muli, lua suma wha, meia o ofu o tau I le tangata fau, ua whaia e fōlinga I le atua, I le ami o tonu, ma le ami o le lei, e wha maoni. Whamai kolose tolu whaipasfulu, whamai ia o ofu I le tangata fau, o le ua whaafōwina I le boto. Ma nei whaapunga nā Paulo a. Whamai o ofu I le tangata fau, o le ua whaafōwina I le boto. E whaatatauwina, e fō ia fōlinga, I le na whaia oia. Wow! E ofu tātou I le tangata fau, o le ua whaafōwina I le boto, ina ia whaatatauwina, ia fōlinga, I le na whaia oia. Praise the Lord. O le olanga o le tangata e whaafōwina, lona mawhauwhau, lona loto. Le whaafōwina o le manatu, le whaafōwina o le loto, le whaafōwina o le mawhauwhau, le whaafōwina o lo savali, le whaafōwina o le olanga suia. O le olanga o le tangata whaolaina, o le olanga suia. Le ala mo tātou vāvai, e iei vaenga o le olanga whaolaina, o le vaenga vaaia. Ine ngata o te tonu, ai vaaia la wā mio o suia. Nai lema whaiuwha me tangata whaolaina o suia pe whaolaina tangata te tonu. Ai tū mau lava le a mio I mea ale lalolani. Lona winga e lei whaolaina. Praise the Lord. E manino le upo le atua. Na whamai le upo le atua, o le tangata o whaolaina, o le tangata lea wa ia te ia manatu o Keriso. Le tangata lea wana I loa le lei le mea moni. Ma whaia. Le tangata lea whamai wailongo fie le ana sala. Ma whaari atu I le atua lana ana sala. Le tangata foi lea, o le loto o tangata lea e whaafōwina. O le manatu o tangata lea e whaafōwina pea I le aso
The final verse of our text this morning, it says, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Colossians 3 verse 10. It says this verse here, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Praise the Lord. When you are a new creation, when you put on that new man, Paul says there, it's according to the image of him who created him. That when we live a renewed mind, that we are created in the image of a beautiful and precious God. Amen? Amen. We've looked at 4 parts this morning of a saved life, a renewed life. Amen. Number 1 is that this person, Christ is the center of their life. Number 2, a believer, a new creation, knows the truth. They grow in truth. 3, this person is sensitive to sin. And as a believer, they continually confess before the Lord. And 4th, a believer is one who lives a life of a renewed mind. The question, well, how? Fred, how? It's not meant to be easy. But let me help you today. That the how is found in 2 things. The how is found in keeping his word. Paul's words to Timothy in 2 Timothy 3:16, 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Brothers and sisters, the first how is found in the Word of God. This is where we find our doctrine. This is where we find our teaching. This is where we find our reproof, our correction. This is where we find our instruction. And second is a life of prayer. That we continue to come before the Father and say, Father, as a new creation, I want to be Christ-centered. I want to know more of your truth, Father. I want to be sensitive to sin, Father. Lord, help me to live a renewed mind. E lua awala e mawhai ona savali le tangata fo I vaenga e whai o tatou vaavai ia. Vaenga i na tatou matamata I whai upu nei na tatou whai tawinga mai whai pue luas furu ni whai pue luas umawha. O le vesili e whape whiao na tu mau pēr le tangata I manatu o Keriso. Whape whiao na ola le tangata fo na te iloa le lei le mea moni. Whape whiao na iloa ngō fie le angasala. O na whaali le I le atua la uangasala pe a whai o te angasala. Pe a yeise meo te sesea. I whape whiao na Faaofuina pe le loto ma le mawhauwhau ma le savali. E lua awala o te fia ke sosoani e tuai I le tai au le nei. Awala mua mua o le upo le atua. Le whaita wina o le upo le atua. E whamei Paulo I a Timoteo, o le upo e mawai e tātou le ao a ina. O le upo e mawai I tātou le ao a ina. Le upo e whaatonu ai tātou. O le upo foi lea, e whaapoto ai tātou I lana ami o tonu a. O le awhionga pa ia a le atua. Lua, o le soifua te talo. Amen? O logo langa te talo. Te talo atu I le ali, ina ia tu mau pēr manatu o Keriso, I te tonu I tātou. Ina ia I loa le lei e tātou le mea moni. Le te talo ina ia whapea nei longo fia le tangata whaatua. Le tangata le wa vea ma ainga po le tino o Keriso. Ia longo fia le angasala. Man wha, ia whaafoina pēr le loto, manatu, o le savali, o le tangata. Amen? O le upuna le atua mo I tātou ina nei tai au. Tau ina ia Efeso ani pēr le angango le atua ia te oe. Whaalau tele ia te oe lana upu Efeso ani ai au e savalia le nei soifuanga. Praise the Lord. We've come to the end of our sermon. Tātou tūlai mai ma le whaaloalo lava. Ma whaiwine tātou le te talo le nei tai au. Tātou te talo whatasi mai le te talo lea. Whai lava lea mau te talo. Ia tu ina tu lea tātou te mā. Tātou te talo whaftai tele te mā. La upu o whaalongo iai. Ina ia o mawal manatu o Keriso.
tātou Keriso. Ina ia o iloa le lei le mea moni. Ina ia o iloa le lei le mea moni. Ina ia o iloa mo fie fo i le anga sala. Ina ia o iloa mo fie fo i le anga sala. Ma ia Faaofuina pea lo u loto ma lo u mafau. Ia Faaofuina pea lo loto ma lo mafau. O lau upu lea, O lau upu lea. ua fesoasoani ia te au le ni aso. O fesoasoani ia te au le ni aso. Tamā, Tamā. whaafitai. Whaafitai. O a ua o iloa nei, Awa o iloa nei. o au, O au. o le tangata anga sala. O au le tangata anga sala. Mana au mia, Ina o mia. oe, Oe. i lo nei o lana. Ilo nei o lana. Whaafitai, Whaafitai. ona o Yesu Keriso. Ona o Yesu Keriso. Na maliu, Na maliu. ma toe tū mai, Na toe tū mai. o ia, O ia. o lo u whaaulatanga. O lo whao le tama. Vi ia oe tamā, Ia oe tama. ona o lau whaaulatanga. Ona o lo whao le Ma tama. le whaalaina, O le whao le ina. o lo wanganga. O lo wamana. Whaafoi le vi inga, A foi le vi. ia te oe, Ia se oe. ia so umalava, Ia so umalama. e whaavavau lava. E whao waulama. Amen. Amen. Father, we come before you once again. Lord, as we hear from your word, that as a new creation, and our new life in Christ, that Christ is the center of our life, that we know and we grow in the truth. Lord, that we are sensitive to sin, that we know that when we do sin, that we confess before you, Lord. And Father, we heard from your word today that as a new creation, that we live a life that meditates on the things of you, that we have a renewed spirit in our mind. Lord, we're so grateful for your word as it teaches us of how to be a part of the body of Christ, of how to be a part of your kingdom purposes, Lord. Lord, we come before you. We pray for all those who have heard your word today. Pray, Lord, that they will come to a knowledge of you, but also make that decision, as we spoke this morning, to make a choice to repent of their sin and to return to you and to make a choice to follow you. Continue to uplift these things in prayer. Your will be done, Lord, and we pray these things in the wonderful name of our Lord and Savior and coming Messiah, Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.